Yesu Kristu inkosi. Yesu Kristu inkosi. Sicela baba futhi ngibingelele nabomama kunye nengane sinazo kunendawo. Ngimdumisa ubaba semazweni kukhangise lakhona. Igama lokuzala uMbusisileyo kwaMkiwani. Ngiyambonga ubaba bazalwane bami kuba khona kwami kunendawo. Ngiyambonga ingaphezi ngimdumisa ukukho konke. Kanti ke mina bazalwane bami ukumdinga ubaba bengikhuleka isikhathi sonke lesi ngifuna ukuthi bazalwane bami ngibeke ukuthi ukuzihlambulula umenza kanjani umuntu kumbe ukuthola ukwazi ukuthi kumele ukuthi umuntu azihlambulule kube kanjani ngixolele ngelanguage bazalwane bami kodwa ngithemba lizomisa kancane ngoba wonke ukukhuluma kwaphezulu ozama ukukhulumela ubaba uyazwakala noma ekhuluma kanjani. Amen. Ngiyambonga ubaba bazalwane bami ukuthi ukuthi before i-COVID-19 ngezwa kulo moya ongena enhlizweni yami ngilambile kakhulu ngilambele ivangeli bengikhuleka bazalwane bami ngihambe e-church every day every week beshumayela kodwa bengasezwa into kade ikhulunywa ngihlale ngidinge ngithi kwenzakaleni kanti phakathi kokuphila kwami ngingasezwa ukuthi kuhamba kanjani bazalwane bami ngaqala ukudinga inkosi yami ngathi uNkulunkulu wami ngiyacela ukwazi ungubani wena kanti vele unini ngikhuleka Nkosi yami kanikwazi ngisizwa vele kule kuwoma lokhana ukuthi ngomelizwe ngilambele ilizwe ngikwazi ukuthi ngiyenzeni ngahlala ke bazalwane bami ngaqala ngikhuleka kanjalo ngagcina ngithi ngicela nginga ku YouTube ngatype nje ngafika ngabhala uGoogle lapha preaching channels kwavela bonke intshumayelo zonke bazalwane bami ngizwe vele futhi azikho lapha intshumayelo lezo ngiyezi ingomeni futhi ingoma nazo zingikhutshile kuba kujali ingoma zonke esibona abantu bezihlabelela abanye bazalwane bami baphiwe isipho sokuthi bacule kodwa ababizelwa ngalokho bacilelwa kwabo baziphulelela imali ngidinge kanjalo ngiyenze kanjani ngahlala lokho engikhuluma ngazi ngathi ngenyimini ngambhekele kule sihlahla esikhulu emsebenzini ngathi baba mina inkosi engikhulekayo ngifunayo yiliyani yalenga eGolgotha iyachitha igazi lalo yachithekela umhlaba wonke ungubani baba ngicela ukwazi wena ngahlala ke bazalwane bami uJesu Kristu muhle uJehova muhle ohlele ekhaya ezulwini umuhle bazalwane bami uyaphendula mangidinga uthi ngifune nini uJeremiah 29:13 uthi imali ngifuna ngenhliziyweni yonke ngizongifumana uyaphendula ngithenge ubusuku obunendlela ngazibona ngilala usho ukuthi baba befuna ukumbonisa ukuthi ungangithole mntanami kunodongo olukhulu izolo ngazibona ngihlelela abanye umama singathi sisemakitchen siyasebenza khona ngalo ufike amasotsha abantu abagcokile ingubo zokulwa badubule bonke manje masithatha khona badubula umoya sasingu7 badubula umoya bagcina ngalo bangidubula ngithe mangile phansi badubula ikhanda mandile ekhanda ngangena endaweni emnyama bazalwane ukunyama ubambe kankaze ngiyibona indawo emnyama engakani ephutsheni lapha endaweni emnyama ende kanje angazi ithanele mbe yini ema-side numbers bami bekukhona kodwa bengasibandi angazi ngamadimoni mbe ngiyini kodwa izinto zakhona zonke bezingahlambulukanga zisema-side nami ekulaleni kwami laphana bengikhala ngithi baba mawuthatha lo mphefumulo wami ngicela baba uhawukele umphefumulo wami kuphela ngiyakwazi ukuthi emhlabeni ngihambanga kahle ngikhona phakathi komzimba baba ngihambanga kahle ngakhala kule ndawo ngomphefumulo ukuthi baba mawuthatha umphefumulo wami ngihawukele ngonile ngihambe emhlabeni kuningi engikwenzile izona zami ziningi kakhulu kodwa bazalwane bami ngithe lokho ngimphakathi kwela indawo wafika imoto emhlophe yangisusa nje kanjalo kodwa manje ngisusa lokho ngisephutsheni kodwa sithi bangidubulile bangibulalele kodwa mina angilaqala ngavuka lokho ngisithi kaningaqala bazalwane bami mina ngangakwazi ukuthi ukuvuma isono kuyini ukuthi izono zini mina ngicabanga ukuthi njengoba ngabhajathizwa ngiqedile ngiright ngilungile kuba osezulwini ubaba futhi emuhle wathi ngizokubonisa mntana mangithuthe wona unazi izona isatheni la bazalwane bami ngazange ayeke kanjalo ngoba ayisebonise ngidinga uJesu ngithe ngenye imini ngihamba ngisemsebenzini ngehla nje emsebenzini ngehla nje ngehla nje manje sanda ngiqeda ukwehla ngiyahamba ngizwe ngavuka ngalelo langa ngithathe ngiqoqa umgushi ngangakwazi ukuthi umgushi unjenge bhuluke kumelanga umuntu esifazana agqoke umgushi ngagqoka lo mgushi kwakuchisa kodwa ngazi ukuthi kuhamba ngagqoka amabhutsu nje amancane ngahamba mangihamba nje ngiyaqeda ukwehla ngingena nje ema-kitchen ngisahamba indlela yakhona bazalwane bami ayinatshani ayilami ngizosokulezo zinto ezingidlumayo enyaweni kanti izinto ezindluma kangaka ngiqala ukugijima yini izinto ezimuthi ngiyabheka umgusha usumhlophe ngithi ngiyabheka zinyosi ziningi inyosi ziyenza zihamba phansi zihambela phansi
zange luminyosi ngangakwazi lokugqoka bazalwane bami ngangizigqokela into yami encinyane nje ngipintshayo zange luminyosi imbala inyawo lezi ngagijima bazalwane bami ngaze ngangena emsebenzini lokho ngigijima kungenamuntu oqhamuka ngagijima ngathi manje ngithi ngiyaphumula umgusha lana ngathola ukuthi inyosi ezingilumile ezingu-8 kungene inyosi ezingu-8 manje siyachayisa bazalwane bami ngangasakwazi ukuhamba inyawo sezidumbile ngingasakwazi ukuhamba endlini manganyathela ngangikhala izinyembezi sokubuhlungu umzimba wonke ubuhlungu obufika enhliziyweni kodwa uJehova emuhle futhi ngangithe kusengizovukela eklinikhi mami lokho enginjalo kodwa waba kuhle amvukelanga eklinikhi ngavuka sengi-right kazi ngamangala nje ukuthi ngidumbe kangaka izolo inyawo lezi bese zidumbile lana emakhaleni ngidumbile kuyenzekaleni ngoba sengi-right njalo angambonga ubaba ngahlala usathana wathi hayi ngeke uzuyivumela inkosi ngenye imini bazalwane bami ngavuka lokho ngisayidinga inkosi ngangakabi kwazi futhi ukuvuma izolo liyalibona ipali leli phandle leli lama ebukaba ipali eGumtree leli belikhona eJaradeni okuneka lokho yini emawazi washing line bebeyifasele khona bafasela kwenye indawo idala likhona lelani ipali ngawatsha ngaqeda ngathi ngiqeda banganika sengizoqeda nje sengiqeda nje ukuthi ngiqedile angazi ukuthi ipali lami leza kanjani leza la ngishaya ikhanda bazalwane bami angazi ukuthi la ngishaya kule indawo yonke le bazalwane bami zasuka inwele zonke bengisele ngiyaxolisa bensele ngibold yonke le ndawo ngaquleka ke lapho ngilele isikhathi eside ngiqulekile ngilele kwathi omunye ubaba wathi ngoba izulu kulento ewile eJaradeni wabuya wazobheka ukuthi yini yenzekileyo ngemva kwesikhathi kuma 5 minutes I think uthe mayifike ethola umuntu ngilele lapho ngiqulekile wabaleka lawo sifule ukuthi abuye azongisiza ngoba maybe sazi wayesaba ubufakazi wahamba wafuna umastand wamthola umastand nje kwafuna umthola elayini eduzane maye bayabagijima labantu lake semvuke mina ngivuka lapha ngiyavuka ikhanda liyasinda angazi ukuthi uhambe kanjani ngwele phezulu kwameje ngama bruises ay blue yonke nje le ndawo ngivuka lapha ngithi ngishaye iwashing ngoba mina ngabona iwashing igcwele phansi ngithi ngishaye iwashing but ungathi ushaye iwashing wena unale phansi ukule kushaye iwashing into yoshayisile yile ipali leli mama ngala umuntu nje bashe balisuse eJaradeni esukela lapha bazalwane bami instead ukuthi ngihambe ngiye esibhedlela anyanga njalo kodwa bafika kimi before ngisuke khona lapho ngaguqa phansi lapho ke ngaqala ukuvuma izono bazalwane bami baba mawungangithatha manje ngiqolele ngilokho ngisuka lapho ngalala kanjalo ngaphaphama futhi ngemva kwalesi sikhathi ngilokhu kwakufika isikhathi kube lama stars kube emnyama emehlweni kodwa ngangakhumbuli ukuhamba ngiye uthi ngikhumbule ukuthi ngesibhedlela ngiqale futhi phansi ngiqolise baba ngonile kanje ngaye emsebenzini efollowing day intamo engasavumi ngaseyenza njenge robot sensenza kanje mangijilika ngenze kanje ungasavumi yonke into ubaba emuhle ekhaya ezulwini futhi ngelinda ngandithi umbono ngalethela ngivuma izono ebusuku ngavuma kwaze kwasa noma ngathi izono ngavuma izono kangaka kwaze kwasa lokho engivuma izono uhamba njani into kanjani ngavuka futhi ngahlala phezulu kombheda ngaqala ukubhala kodwa ngangakwazi ukuthi kumele ngibhale ngaya ku YouTube ngathola kulomunye umama othena waboniswa emncane yala ekhala ngathi izono zivuma uqala umncane kanjalo ngakhonapho nje kohamba isikhathi esincane umangwane lapha wasenje ngilitholile ibandla lapha ngisala sidinga khona ngizokuthumela imininingwane walithola uthe maselithole ubaba umzimandi waseqala izono ziqala ukuvunywa una 4 years uvume uthunywe ungafuni utshontsha usenza yonke lento ngalelo langa bazalwane bami before mina ngibhuke kuba umzimandi ngidinge ngaqala ukubhala ngabhala yazi bazalwane bami ngabhala ngathi maye embukela ngiqala ukubhala kwasuka konke bazalwane bami konke mangikhuleka akusabuyi lutho ukuthi kumele ngihlambulule lokho kumbe ngenzeni lokho kodwa sengicabanga kuphela sengithi kwesinye isikhathi mangikhuleka ngithi baba yini futhi enye ngicela ungivezele izono ezingangenza mina ngihluleke ukuthi ngingene ezulwini emuhle njalo uhlale kuletha konke kule iviki ngibuzile ngathi baba sisekhona yini izono futhi ezingangenza ngibhalele waletha zaba 3 lezo bekufanele ngikhulume labantu bangithema ngikhuluma labo bathi hawu usungabi le ndaba sengakhohlwa ngakho omunye thanga le ndaba uzongikhumbula ngakho omunye nathi ungabi le ndaba la uzongikhumbula ngakho kodwa mbhalile bazana bami bengithi ngichazele bazana ukuthi ukuvuma izono kuphela into ehlukanisa umuntu loThixo isono kuphela masingazivuma sizivume siziyeke izono masizivumile sizivuma siziyeke singahlali nazo
Ngiyabonga bazalwane bami, uJesu Kristu inkosi, ngithemba bangamuhle kakhulu. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi.